Chenga na softeka ati dom giga gwirira baga kokureba nkai umufilm uryo mugiga hata nakora norya ikikomando hari ando kukirira butarunje akira so nini nje anti film ero neza gukora ki kwiyongera kufisende ati hariyo na platforms ezindi like internet YouTube na biki noreba nazo zitandikire kuyambaho kufunira abana kasende ochi producing a film yawe nungi ogita internet oshangizo bo inabareba bingi wakore mitwaro yawe nkikumi ningari ababareba abafunota nenchi daga promotion ni sente so obaba kuza kuba kufuna bareba ninyenda otugambire Western Producers Association eji NKORE tane shangwa hi nibirungi kibyeyine Western Uganda Film Producers eji ekatandikwa ba producer ba film abakuzira mhate birebi umuri Mushana umuri Siriri kamugisha nabandi so yatandikaho bagiformingo as a association of all Western Uganda okuruga soro Fort Potro Hoima that is the region Kabare region zone kushanga nize kunganyizo one umbrella Western Uganda Film Producers biza bajangu ito twakuri NKORE Media TV twakwakira we bari kutukunda mazima ijuka kutusubscribinga otworeke rukunda mazina ndi Joana mukuriko mwaka turiyo mukwezi kwa kabiri umwaka twagutambuza nino mujenyi reka tumwakire omujenyi twakwakira munyankwe ninye nakira amazina mayita mwese Wicrif the producer mu company yanje ibwa nanye niba kwita mu Hit Power Films producer mu company yawe yanje ya film oriyo muzani wa film mbwene ndiyo muzani wa film kandi umukozi wa film so kandi ndiyo mwe aba committee members aba ekisinde ekikutwara Western Yona echa film cyo kwita Western Uganda Film Producers Association okay so nanye nakwakira umuntu gundi okay Wicrif film niki omuntu ariyo kwari kutureba wabana omushobora film what is film what is film and who is an actor film kiri ikintu cyango munonga icyo banze cyabyona entertainment ikintu cyo kushemeza ecya kandi n'ikintu cyo kusomesa ensi no kisomesa ensi emicwe n'emitwarize ecya kandi film egiye kureba neye promotinga culture na ibyo burambuzo mu ihangeri ohire wecyo film ntabwo byantene ikintu cyango munonga no kugira acyo kubumburizo konka ati akutandikana cyo kubanza n'enkora ya film n'ikintu ekikurebwa kandi kikahurwa icyo kwita audio visual yes so omuntu ari kukireba nanahurura kandi akirimo kushemerwa no gukora ki no kwiga ekikuzanwa omuntu ogogwa akwazwire character yundi izo muntu atari we wenyine mbwenu film can change society film nebasa kuhindura ihanga icyo kurebera tukarebaho ogogwo mweshongozi akija atireho nkakantu ha mutwe ubwo mweshongozi bakani bamwita Neri ekaberi video mbwenu film ni video when you seeing a picture so bakakora video yijatire wakantu ka white ha mutwe no shaka afunire nka bruise ha mutwe yakataho no manya after like a week abasigazi bona bojo bona bakatandika kurondo obwo buntu babuteka mutwe so it showed us that intention ni kibasa kuchanginga society yes cyana kugerera nti omuntu yo kuzana film kabye producer nari director ya kwa character yorazana ekikomanyisa ngo iyo character yiwazana hino muntu wagiye gumba enjwara yiwajwara mu hino muntu wagiye gumba ke wazwara karichwari umuntu nawe yegomba karike kuzwara umwenda nkogo gukusuba kitambi nari kusuba akanaka akokuraba mwaka kakoye abanyakuri kukira kuzwara mugamba gwitu umugamba nari umushanana byanti eiza neshemeza
nari oyegamu kintu so omuntu omugaso gwa film no kugira ngo omuntu go wayizando wakureba hine ki yakwegaho kandi hine ki yakundaho nari hine ki yakopaho kugira cyo wazana. Okay. Aha, omuntu nimanya ntanti ndio muzanyi wa filmu ni bagishoma ni nchero mukasheshe mba omuzanyi wa filmu ni kitwazibwa kiri kita ari amasomero go kusomesa film konka before kuzayishomero somekwa ngwiwe in that passion na talent ujo tati kuza kushoma ntoni ni musiki ekitone cyanje bweni omgoga gwanje ntoni ikora kintu ntoni ngwiye musya so ogushoma no gushoma nari iwe nkikuba kikurumu ora kwatashomere kasi wari cyakikurumu nko or talented in passion ya yo kuzana umuzano filmu no gira nozana cyo kwetasa kugira ngo zo kushoma ozo kuza kubona kubo umuzano wa filmu apana iwe cyakikurumu no cyetandikiraho kuyo wenda kujya tukanyongereyo shombe kukirari cyo kingumanya no kozi yabungu basagarika yo gendo shome. Omuzani wa filmu nabasata kugasa economy. How can an actor benefit the economy? Ohiro kusemeza abantu na no kushomesa abantu through movie industry. It's a business. Ni business na shashuro mushoro na obanga ati filmu ko kuzana filmu omuzani wenyini na iho omushoro filmu yenyini bagiye omushoro banja disqualifying ebintu bine biwareta kurugaheru kuza kwatsa filmu ebyo byona byasasuro mushoro emyanya yiwazamo mwakozesa byona no bisasuro mushoro emyenda bukimwe cyona nekindi nico ekintu kikwasa ku employing abantu nabone nkebinyete hati okukira nezindi businesses okusanga tunko wachapata ine business aho abantu babiri konka film niye kwita abantu abingi kandi ubona nabasasura ki omushoro. Yes, so film it's a business. No shanga film emwe ya employing abantu nka 5 nituba twine ba extras twine director twine producer twine omuhandisi twine abazani nka munana ningigana twine abajweka twine aba catering twine aba hospitality emyanya yitwazaniramo ataho na watandikira higuru konka film umuntu wo kubanza no muntu storyteller omuntu wa kabiri no wagiteka rupapura kajandika story omuntu wa kashatu nogo wajikwata kagitematema okuhindura film cyo kweta script writer ba kibakweta ngone screen playing yabo bona twabahemeremo abantu abahemeremo. Government should invest in the entertainment industry. Then after that aho mutakora azakora editing omu storage arimo abantu kuza kureba film ejo kuza kurangwa agireba hari ya screen ejo nibeko zisabantu bokurenga more than 10 aba professional abariya ahariya crew twaheza tugira ntemirimo kabura emirimo eriho. Let us just be creative in our heads tutandike kuzana film kama tutakagire hari nyowe yazana film wangira nto muri muguriho akatare kariho aka film mwezi. Is there a market for these films into tufune sente? Market abanga abantu mu Uganda turi mu wazana 45 millions bana yabona bareba bakabina bareba film zitu konka kizibu kiri kimwe nti ikigambo cha pirate obushuma bwa film ezikurgahereza kuranizitaho umuntu mu Uganda omuzona nizizira abushuma n'abakozereka bahibona bana abashuma nubiba film zabandi bazireta nkahi mu Uganda hatoshanga film yo muzungu mbagituna siringi bitano iwe yonya wakora nogenda msinje 10 nari 13 hatoshanga ori ajya tinga basakora film yo munya Uganda rikaze kora film yaki yo muzungu. So government ni ine powers zo kubasa kubaninga film zikurgaheru nari kusanga film eseme kwa ne kwaha umuntu akuza kugireba mukama wayo aseme kuba nafuna mwe sente mbwenu government yabaninga film zone zikurugaheru tukasigaze zitwe za Uganda. That means sente ntubatu wafuna itwe nkaba na Uganda ntubatu wafuna kikumanyisa ndo muntu abire naza kurebe ya heru takigaruka kurebe ya heru ya kurebe yanje yo mu na Uganda hati tugira ngo abaninge yo muzungu
konka zona zizire zo mu competition bangoriya ogura librarian ubona agi downloadinga aha nanka na internet tina uzawugimusasuza kanyi we yanjye nizawugimuguza bagneza kujanti nyinde sente mu film yanjye uriye we yagifune yabusha so tukakompetinga naki so na film iri arga hero deke ogo agireta abara librarian oba promoter uza promotinga film ejo agisasura recent amanyobuzu bwa film ejo barabiremu arebe seze baramushabe azawugiteka akatare atakagikeza kugirebera busha abanyeti atoga umuntu unasasura sente zanje naziragira to mu Uganda as a distributor naza ugihereza umuntu wa librarian ayino kumpe sente ati na wa librarian taza kwata film yanje inamuhera sirinje sente akaza kujinanka na niyo muzungu yaguza kutunda sinje bibiri so nico kure hati baba takakoze reke kintu kuyaho film yo muzungu kwizira busha eyitu terafune katare onka katare ka film zitu kinja banga sibakarebereza abaye saka ino kurebe zitu izabanya Uganda namwe Western Uganda film producers abakora film zinunje munonga okay wagira Western Uganda film producers nekibina ekikugita abakora film ningashi abazani ningashi kare bona bakwatagine no mucha film cyona buri omwe ari kore cha film Western Producers Association yekora ki niye kutwara ebintu bya film hati ninyenda otugambire Western Producers Association ejine koreta ne shangwa hi nibirungi kibyeyine Western Uganda Film Producers eji ekatandikwa ba producer ba film abakuzira muhate birebi umuri Mushana umuri Siriri kamugisha nabandi so yatandikaho badge forming as a association of all Western Uganda okuruga soro Fort Potro Hoima that is the region Kabare region zone kushanga nize kunganyizo one umbrella Western Uganda Film Producers biza bajangu ito twakurire katugiheza abana bato twakora bagitwereza nkitwe ba komite abana bakiri bato twaronde executive committee iruhategesha rukurwa president Katabazi twagira dekatarike kora mobilization then twashanga ati twino ku basinga nkahi kugira ngo yaba base yitu ajya kati basinga umurimbara mwe twine office iriyo murimbara Baguta Street mwe turi twajya kandi ke twaheza kure ibyo na kumobilizinga now who is a member of Western Uganda Film Producers, a producer, a actor, or kwatebona tubona bazemu ajya ubona akabakoreki kabazemu no subscribing of na membership as nkekibina cyawe nari nkomuntu individual kutwereze cyo twagira ngo abazani bitwa tubateka teko twagira ngo omuzani wera ngo uri umuzani wa film or producer or ino kuba ine kinte kwereka as an identification card iri kwereka nti nyowe ndiyo muzani wa film under Western Uganda Film Producers. Omuzani wa film naganyirwa mwata yabaine card yanyu aidejo one ezone sente ezikwimusya umuzani wa film ID sente z'ekibina neza kusitama neza ko ibintu by'ekibina ne sente zogwe omukozi wa film kumwimusya kumuteka map yensi yona ID ne muyamba kumwimusya kumuteka map kandi kindi ekitindisa cy'omuzani wa film naza nkandwa nti amwe film producer nani nza kora film ndukunda nkomwanya ndukunda kuzanda nkomuzu nani that card nari ikipapulecho kikwereka ngo amwe film producer Western Film Producers Association that card ne kuyamba no wakubango inaho kuzaha uremerirwe bateka yo card ejo inamani minji munonga atagire bangu na ka card kwezo ni abantu bakagezaho kari mu mani ngo kwenda kwingana indanga muntu kujya ngo indanga muti ne kushohoza hero nandi ne kushohoza so no manywa nti niwe muzani wa film wa Western Uganda Film Producers. Aha turi ya muzani wa film challenges ki umuzani wa film ningashi wenka film producer zo kubugana
omukoro mwogogo Western Uganda abazana ba film yona tulaki film yona kabanze ntandikire especially mu Western Uganda y'abanyankore yitu yes reka ndandikira umuhandiki umuhandiki kwaza kwandika story yawe na script yawe you are targeting who turiya challenges obuzibu bwo kufuri yes no targeting wo wakireba ati challenges zo kusanga mu kiri kiti iko wandike film no kutagetinga abana bishomero kandi tugire tuza kugira ngo uzagireta kugitunda onanka no mu community y'abantu abakunu abako bari mu bari abakunu abo bamakanika na tubaragirebe then challenge ndizo nti government ye kubasa kubayamba imwe kabakozi ba film niyo zinzo challenges ziri kabakozi ba film ita government first of all kurwanisa pirates pirating to funds like which funds fund sent to take mu sente nete tukore budget kazana banga tukiryenye mamunonga tukajifunde mu sente film yitu entertainment industry mbone bagikorere budget twase kubanga tufune mu sente tukore kintu nito kubasa ku challenging kirwe tuza aha competition n'izindi film zikuruge gandi nkako kureba Nigeria government ya Nigeria ekakwata sente ya investinga film government ya Nigeria ekareba potential bali ya abazani ba film bakajoreka potential nti gundi yabo film zabo nizibasa kuguzihanga and indeed the film industry kaguzia ihanga ya Nigeria actually mbintu ebikureta omusoro mu Nigeria film niye ya kabiri ahubwo kuba omusoro kuza kurwa mu movie industry bagura umwinje munonga abo kwa cyana kugira nti buri kintu kikozesa cyo no mu film industry nikirgaho omusoro omuntu wa hansi kati ngo extra 3 na yargaho omusoro kwanga kwa kufune sente numwe ya omusoro so nabana abantu ba registeringa nankeji yo mu RSB to registeringa yo company ariko kujya ku registeringa company yawe wa registeringa film yi wakora registeringa title ukora classification ni byone ibyo no mushoro gusente bira kwa account kamwe kati one title ya film kurigaho imishoro nkeje yona okay aha challenge ndizo eruhoni no kugira abantu bata training okay abantu bata trained usanga iwe in talent but are not trained mbona nitwetengisho mero lya mani munonga om Western Uganda area film we have a challenge nitwetenga na training facility ninga shi training hub na production hub nitujetaga kushangati shaheje kamera zero hategesha ezukire sente enche y'imiliyoni 5 ezuku competing naki na n'ibintu ebingi kandi kindi government tuyikirize tutasi ebintu ebikuzanisa film muri zokwita props twaza tutsome kwa noza kuzana film ya police kuza police kuza kweshegereza mu AK47 yanyu basa no kukumu nugiteka nkaye nka ariyo AK47 iri gukora film tujya ngo turiya bahekira turiki so government tuyikirize tutasi yo munda props ezo ezirumwe mundu ezirimo ebizware byamahe wanozana nti story yawe ya police so ikizwaro cya police utakaza kuzwara ikisati kirike cya police tari cya police so nizo cyangize tukufuna n'ikindi na finance ne terra kimwe hansi munonga twine sente ezikwasa nanga film yemwe edakika 20 giye ko kwese mekubiri semeko 1 miliyoni ezo 5 aha level ya Uganda film eshahi 2 ikirigera nabo film ayoza kosa miliyoni 4 ayoza kosa miliyoni 2 onkate kubara irya hanse sente enche semeko 1 miliyoni 10 na nomuzana kuzeki ashashwirwe mbwenu government ekayambira omuzani wa film to access loan yakubasa kukozesa aka producing a film kuyamba finance exactly so twatwine that sako kati ngo twine Western Uganda film producers tukiza tukakora sako yekateka mwe sente kandi basaba gukora sako nesente zibure koraki zibure kwiza ubanga ko kwato muzana wa film wamuhereza miliyoni ata level yawe ya Uganda uturi no Western wamuhereza miliyoni 10 akagire ki yakora kacheka competing unangwa neza region ya East Africa tagira mu whole Africa konka
government itakoze kuteka mu sento omusako zite zitwine by the way tutine turakore so ntwenda finance ntwenda funds no kutwasizaho. Okay, iwe nkomzani wa film, how do you see the film industry myaka 10 eri kwije? Nindeba hone kura banga ati twashanga to forming what right now twine association za buri region western eastern western Nile aturode twine nkitano na central ecyabe kitaro kurgenyima kandi hati ndawo twumva kuza ezo association zone za kwegita ziza national level zikoreye committee yaze kurga national level egaraka hasi ndangu film hatehero neza netemba wewe ene yambuka nkenyonyi so ningira hati film yaza kushika yaza kunura. Okay, hati if you evaluate wareba kurugenyuma film kwebireri omubwire bwa Kashanku nabandi na hati huturi Western Uganda, like we are evaluating the film industry in Western Uganda, noreba anti film yahikaye wagamba Kashanku kama mwita Mushana production atwe kandi akatoba munonga kushika hachari abo kwa film yeye baka baizo kanga bekintu ntomu Uganda yona bamanya ngo umuntu kureba film no kugirebera busha film za Mushana zone zo kuciro bwinjira neza abasiri na za hizona abantu bakabazebera for free otwara film yawo umurayibera kugira ati I am promoting you ninkuyamba bakireba watire mu sente arotire mu sente zabo bakabatama ngo otire mu na sente ko tamango kwasire kamera nkezi wajigwe miliyoni 20 miliyoni 15 watahona na kore bi wakora bokabata kibaranke cyo mugasho konka hati kutatangiye kufomingezo associations twashanga twaza national level twihayo UFMI twasangana na URSB yatwasizaho UCC yatwasizaho twateka pressure ari abantu abo kwibe ibintu bitu hata nabo ntuka ategesha umwami Siriri ryo izo nkambugana yanjye ati ateri zo nakora 1.5 million ahabwa flashes nyine konka tine muntu omuzano gwa Siriri naro gwa Mushana guryo mu library mbagurebera busha so ati ntreba nka Siriri na Mushana ati no bakuridinga Western so egesha habo bine sente itwe abaho batandaka twakafunde sente tungane mu kuzi cyo kuzifuna so twayigitaje twakoreje ibintu birungiye bito twetaga kwese bikora tukura stories zetu zaba nungi bishani twakwataje bishani birungi abazane twabereka ikisibe kwana bazana baka training bwaje mazima tuza kufune sente usanga umuzana wa film navuga V8 Range Rover naki which is possible usange enzu yo muzana wa film it is the best and the interior navuga motoka nungi wayine nzu nungi wayine sente no kuzwaraje banga nitwe kishani chance we can export the country to the world. Exactly. Obanga omuntu muzana wa film wazande nko mugiga rukuvuga V8 bakakushanga no ryikikomando hariye omuntu ari kureba film wawe nakubara moto ina majezi nari tukucenga nasafuteka ati dom giga gwirira baga kukureba nkai film uryo mugiga hata nakora no ryikikomando hariye no kukirira butarunje bakira so nyine nje anti film neza gukora ki kwiyongera kufuna sente ati hariyo na platforms ezindi like internet YouTube na biki noreba nazo zitandikire kuyambaho kufunira abana kasente ochi producing a film yawe nungi ogita internet oshangizo bo inabarebi bingi wakore mtwaro yawe nkikumi ningari ababarebo abafunota nenchi daga promotion ni sente so obaba kuza kufuna abarebi rukuboko ziri na quality yacho kandi n'ikindi wacha marketing ota social media bantu kuza YouTube kureba baka YouTube ne sasura aba bantu cyo bareba no wakse kikamara imyaka 10 kikareba abantu 10 tubarako sente zo kuza kusema kwamba zikwiriza numba ati no bakufunda so no producing the best okacha marketing abantu bakakireba. Yes, so tukugira ngo noza kufaga kora film ginageyo mu YouTube yo kusasura sine nefunda mukaye betine yo kufunira ahandi nashemererwa bibiri bishatu byo kubasagambo munyetari okwe ningashi omukikuru noreba film ne employing abona omwana muto ari kwajura
omukikuru omwojo omukyara omukibona so bibiri bishatu agambira ari kutureba obuhabuzi how can they join the entertainment industry ya film so noma itwe kuno ya culture ne to guiding kandi garike to limiting omunyankore kugira ngo izo zane film nakireba nk'icyo buhimo kundare ne cyabayayi barande babata ahanankana aha screen kandi umushariza kunshura ndambane nshwerwa ano botachwera kamba gambire imwe abazireba abana kurugaha mwana wo wazarwa ati kurugahanda yegire ryo egende yo yinejo nezana film mpaka hamukikure myaka 10 abo para nana semeza kandi ari kushomesa ihanga nari yo musomesa ari kusomesa kwena nyine film mbageta sortandi kiri ne somesa umwana owumuki ari kushoma atakaza kwezumbiro mbasigazi akatwarenda ne bageta sortandi kiri so it is the sort twakimesa ngo warye kintu ikitakunura nkakinunguna bakireba cyumasa ngo wazo umusigazi waza yinora ngo kirenke kinuzire konka kikozire ki ni kinunguna then kiri yakutwekenda ejena kuyaje kutweka wenda ngo ene sharira we kuza kugiha mno shano robsas narsine kuremeso ebroto byawe that is kiri so ogwo muntu akuza kuzande kintu echo naba yasobesa ababana niwe kenyine umuzire no gukora ki so ni nsaba ntabazire umuntu producer yakwikati nyenda umwana wawe ndamurebere mu talent na wasakuzana film mukwata umwana umuhereze mukore agreement mukore ki umuhereze umwana abase kusomesa senseji na kusomesa abana batayibeye na niwe mukiko nosomesa ari abantu bo kuruga abantu so nibyinje biri mu film bitasagambira mutwereza abana banyu tubatendeke film bazane film beje senseji Uganda iza top mu East Africa. Okay. Yeah. Kare abakutureba bendeze zo babirungi hamwe nabakubahagira toine YouTube channel toine abakufollowinga bon bebaze abahagizi bawe okubahagira. Social platforms on and ho Facebook asafuteka ho Hit Power kagamba kagumire it is HILITI Power Films. No hura sange na YouTube ni the same, TikTok the same, na hard hon and hon kuchiri. So kwiyaho nti mwana umunyenda nkanye nko umuntu personal umuza kumbonera hasimu yanje yazira mushanzu ziri 3 mukaga mwenda 5 anani 5 nare arziro mushanzu mukaga ina 8 igana 3 mwese je Wicrif nuwe akuba ari ahalayi neza taroniza kwaro sindi cha WhatsApp no ko seje ya Airtel 0703 669 Okay. We bari mnonga ku Ankole Media. A nice day. Okay, NKORE Media TV mutai wanje otebwa kusubscribinga okatore karukunda until next time. Bye bye.